Bayangkan ku cerita jangan tahu hawe ya se kota na rumpu ya ba kota ni tiri sininda do sane to mo cerita jani di mana mare na pa sininda de cerita ada na mana mana ngi kota di cerita jai boleh tapa yolo na mate nei di na taja ko ana taja ko nigi Tomas società sejakae na sana bita ko boleh mate-matena ko mata yewe Tomas società sejakae tanah itu susunda pong Allah taala ang kacibi ko mananda la botano kada meter Tomas sejaka ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babinsa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kamtibmas, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa bersama keluarga, yang saya hormati dan saya muliakan Gurta Ustaz Sudarman Daulan, sitonganna Dewi Sakadaga lupau Pak masigi na gurutta itamai alena beliau Ustaz tatu Ustaz Sudarman Daulan naleco singkang nalamana ko singkang. Alhamdulillah, ternyata tak pernah saya sangka-sangka kada masigina hole wewe. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim, Ketua Nahdlatul Ulama, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tersyukur maraja lorise si raja nofung Allah Ta'ala atau padang kahadir rilalan na yonro na baraka ifung Allah Ta'ala. Tanapo yedo yewe ada puda pungatai angkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanapo ya ada puda pungatai majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanapo sini na yari di angkai hadir na yonronge pada rialaki ajap-ajapang di singa salewang asa genang sa keluarga nari lolong ari asenge anya menyemang ari lino lebih-lebih berserimun rino kung Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah dan rialupay masalawa ni mapasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi amancaja kacer lor di mana atau bersalama ari lino mati berserimun rino kung Allah Ta'ala. Alhamdulillah ini itu masalah lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loki makada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jaji mato cocok mato
Loki maka Allahumma salli ala Muhammad. Cocok betul? Dia enggak salah. Cocok menemuah. Yang pertama, kemasalawat dari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih 10 ada cengari lolongan. Bahkan ni kita masalah dari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih 100 riasona Jumat. Dan apa tuh? 100 berturut-turut riasona Jumat ya dampengi dosa tak selama 80 tahun. Alhamdulillah. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Malaikat masalawa Allah taala pasalama kiri tujun atau masalawa ilori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah padang kaki hadir ini orang berakai Allah taala pertama rifa mulai nasabak baca bismillahirrahmanirrahim. Niki tahu riwayat kana ada iya rega gau madeceng na melo na ribego na de na rifa mulai baca bismillahirrahmanirrahim mau dijaharkan atau tidak dijaharkan na rekode na dibaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta maka terputus. Betul. Jadi ada madeceng pangkau ke madeceng pada lari bego tafam mulai lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Loki malopo jadi mato lalangati jadi mato. Ya midana jaji de enak bismillah. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah padang kaki ada puda-punga rilana yang orang berakai pun Allah taala. Tanrang kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pada iri semana pada pura rifahaman riwayat tunna kisah-kisahna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onai mulai bismillah, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah gelona kong ke makro anak-anak makro ma baca kurang yang memakang yelo tanah bodoh mana angkato kasih wija-wijaku anak apoku ma kutoro pada modele nona pak baca kurangnya aja non roy ya aja non roy ki direngati aja di hati nancana bita dapat di hati tahu ya. Itu kedua nasabak ko angka ada puda pungang nade ka baca-baca kurang iyare ka rampe-rampe lori mung Allah taala iyare ka wasalawa lori alim nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyana tu onrok kami nama kebong sia-sia itu alhamdulillah. Ketiga pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh teman-teman lebita guruta kepala kantor urusan agama alena penentu den lekawi tawede kodena tanda tangan alhamdulillah karo alena engkato malu bunenga masa samaga kemana me alena kasi karaga si solusinya ye kasi losi masyarakat me maga jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toma kami rona alhamdulillah. Bana mata-mata mulai baca doa. Takun macane acara mauli maupun acara-acara lain. Alhamdulillah baca Quran jol napa? Ma baca doa hebatna. Alhamdulillah. Ketiga karona ro ma barasanji. Napi anak alhamdulillah. Aja sih kagak cacar ya sangat barasanji. Ya rasa ngabara sanji kisah-kisah na minabita kor lalangero salawa kerja ka mabara sanji ya aja na ko cako iko yan na meloe pokoknya intinya Anda jangan ganggu kami karena kami tidak pernah ganggu Anda papadang kemana guru ta you understand thank you jangan makanya nabita kalau miacar nabita karena nabita ni gitu mabelai wiriasang apa ngewangang namun itu juri sesena ye burang onrong
riebura ki onrong-rong riwir-wirinna suruga. Jajalalu apa bang? Alhamdulillah. Galona ro na barasanji napang karo makan rakan-rakan. Si mana rakan-rakan range. Waktu na Nabi tataka po ko Madina, marabana tae. Makaran ka rinci-rinci na ye. Macam itu aku kami burinci riolo de kagak rinci, tegi lo malah rinci tahu. No oli anu mi, oli apa sana? Oli bembe mi, oli domba, oli onta mi. Aku ke modern yang karena yasa me burinci ko me maga ya alhamdulillah. Waktu nataka po Nabi tala al badaru. Sudah kita terlambat kok boleh. Wajib syukur alaina. Selamat datang kepada rombongan majelis terlambat. Lebih baik begitu daripada desi sana joka. Kemana nilainya roh? Kemana nilainya? Alhamdulillah. Karena roh marabana, galona, kong katoma paboting. Pasana mana roh bukan kah? Tanya-tanya naruh anak pesantren ternyata anak didikan mana Ustaz Sudarma. Galona, kong kabotingnya tak kapo, ya naro, yoli, masalah awa nyamep pa. Tapi yang kata yewe mengundang apa kro? Kali bali betul sih berarti malangi fasidakan anak 10 5 si bawah. Napa telur ratu mi sabuna langi anak-anak gana bagi-bagi ro. Haji mau ketik. Bo. Bo. Jangan pelik. Jangan makan di. Negara Nabi tadi sana makan di. Malabo. Tapi tosi drape alhamdulillah malabo manang. Iya alhamdulillah. Iya. Karo kepada desa taro maber sambutan ngona. Jadi asa pemimpin. Tapi yewe macarama ka masalah tentang pemimpin. Jaja mena tersinggung pada desa. Aja tersinggung. Apa dengar waktu na ya rotong aja jingan Nabi ta engkai asa Raja Abraha. Ya Raja Abraha ya sangat raja pemimpin. Iya raja. Cako mama ko tuh. Taruh meja lo letu. Iya sangat Raja Abraha pemimpin. Iya Raja Abraha pediati nih. Maka kela-kela nih. Sereati nih. Romai urusan tahu Ay kejadian. Neng kain kareba ya Raja Abraha maka datulian kata marua atau lima tawa bu kota Mekah. Jadi Raja Abraha nonre berdirengati maka agak mana aja masar lebih kurang atau yang kata wede mata apa. Akhirnya Raja Abraha jokai si wamana tentara-tentara lo maka solang. Lolos solangnya yewe kabay. Agak kejadian. Nenena nabita, lato na nabita Abdul Muttalib neng kalinga karebay maka de angka Raja Abraha si bawa tentara-tentarana mangujo lo maka solang. Agak kejadian. Kebetulan ya waktu itu nenek Nabi tak pemimpin tanah Mekah. Waktu itu agak kejadian neng kalingane ya karebe ni sana karebe ya nenek Nabi tak maka nenek Nabi tak padang more Nabi tak. Alanga penerjemah bahasa dari Habasyah Siti. Loka lo mewe si runtu Raja Abraha. Jadi alena jokai tapi di sana macai. Jadi contoh sih kue kong ka pemimpin, kong menjadi pemimpin ki kotapan kan letu kiki ada aja macai maka daya anu deh naduku ko maka me ama ko bawan no iya mau ko mana rangkol nih aja pendendang dia beting ya toh iya pura nih apa kurang jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah ayat kejadian jadi joker nih nenek Nabi tak seliwana kota Mekah. Di luar kota Mekah, si runtu nih. Si runtu Raja Abraha si banenya Nabi tak. Maka dia Raja Abraha. Iya nak pemimpin tanah Mekah. Maka dia Nabi tak. Iya nah. Maka dia Raja Abraha. Maku kue. Welowi kiko. Salewi itu masa nggak boleh membacimu. Nenek Nabi tak menjawab dengan secara halus. Dia apa lah? Dia lagi pula. Maka nasa Nabi tak kada.
lebih mitu kapa tafikiri ki jolo si bo madeceng jakama na lengi takatai na lengi mulai ki macai raja braha napa nang kata bali bari ka camen kali ngadaku jadi itu deh itu no ditenen reki itu bala akar itu tuh bala aja tu lo macai aja len reki bala ah era isu no nasang mu fikiri ki si bo madeceng musalaya tu masa bola wacimu atong kakasolang jadi nene nabi tade nape bali lisu ni kasi lisu ni iyalah raja berada kakela-kela nasurotoni lisu tahu na lorong mapikiri la macin rolo itu si monri aga kajajiang nene na nabi tayar wetewe letuna ko kabai tudangi ko babana kabai tujuna babana kabai melado ko pungala taala oh wakala taala ata ma boleh kuidi de gagaule ko kasifuang sangadin na patulu tamiran mamaku kwewe deba na lapalapan na mo yewe hebat dengan nene nabi ta aga kajajiang tapa angka di patuluna pung Allah Ta'ala boleh kolangie sa kalompo burung-burung ababil. Inilah yang diabadikan dalam surah Al-Fil alam tara kaya jadi kung katana nama tojo-tojo iya toto aga he wadi mati bici-bicikan iye be. Wadi jala to pa pura daraute aga. Nah, padongan daraute. Baca mana miji? Jadi maka mama paku baca mi sama makura tepe iku bala. Jamayan rahmatin hadi mulakala subhanahu wa ta'ala. Ah, itu dibaca ya. Ada kejadian ruwetwe engkane romon wababile oh sampai macam ni ye memang wababile aga kejadian angkatoni raja Abraha macawe ni ko bakal sesena tanah Mekkah ya senge bakal sese perbatasan kota Mekkah katoni manu na lutur angka batu na ci boleh ko naraka napitanga ko sa nabung Allah Ta'ala ye raja Abraha si bawa tentara-tentarana dan gajah-gajahnya napitangan ko sa nabung Allah Ta'ala magi na jalo-jalo gajah ceta malala na kota Mekkah oh made mana gajah lari mana made ceta ma kota Mekkah made mana mani gajahwe capu mana mani gajahwe napa aga kajajian ye manu ya ase burung ababila batu raci boleh ko naraka na pesane batu malua na maka mate-matenga raja Abraha si bawa tentara-tentaranya mancaji bapa ngerengar ko di makada aja lalu gaga maka kila tolok ganggu tawe anunna nasenge anunna tawe nasenge anunna apalagi kong katoto lima sasa dena si wada mabali bola masasa gara-gara tanah si jaka hakar itu ko bala me bura mana ki masalah olo iko na masasa si padua na ho pa babinsa macho itu bermasalah pak kapolse macho itu lebih fusifi kepada desewe latu ko kantor cama mendre ko baritewe terkenal bulu watang jamaah yang rahmat tidak dimulakala subhanahu wa ta'ala hanya mo telo salah mabali bola acere ron pena bita erna bita ro agna sala bita na jauh sila surat tengah-tengahmu ritujuna ia tu tegewe tapa mu timpa babara tangamu tege tapa mu tuju bakita ni gaya ro bali bola ewe mancai bali bola ki aja mancai bali bola di ati ni taki mga sogaba na pasama nang manuk na iti na siya manilana lo me to me bu masalah pakai saling pengertian dong aja ba di ati Pak makanya nabi ta la yadahul jannata qatiu dena tama suruga to ye papetungnya si sompungan pada na rupa tahu gara-gara tanah si jaka maka ustaz tanah pero anungku berarti ko masang anummu berarti namu bunga latala mi bato nabi ndra kami bunga latala tanah si jaka masa saya Pak masan itu maka ada anuku je ustaz anuku berarti ku masang anummu berarti cakop presoy doko jujung mataru taruh ni balik ajaran na si jaka bako si jaka megalada tu letu capana yawa deka capuna si bante na dua pante walaki contoh terutama ibu-ibu mau atama pengewang ingkali ngai bo iya tu mi apa kue ibu contoh walaki tanah dua panteng manggala bapak tanda-tandre ya pantengnya dua panteng full apa tasang anuta tajujung nih mapamulat kue leto para batanya lo rapeng talungaso tajujung malo lesu aja mo palesoy tule mai pada mutulo masasa jamaah yang ramajin di mulakala subhanahu wa ta'ala ibu napiro tanah dua panteng apalagi kota tanah sejaka nigi tomaso se tanah sejaka nasa nabita ko vole mate-matena ko mata yewe to masa tanah sejakai tanah itu susunda pong Allah Ta'ala ang kacibi ko mananda labot tanah kada meter to masa sejaka ayo
Bo, ayo bo. Mau tawatan nyawa aku bela. Burakan apa? Alhamdulillah burakan apa Andre anu, apa Andre agasan nasobalako. Alhamdulillah masih Pak. Terima kasih. Asoku ya stase. Alhamdulillah. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya tono masa sama bali bola. Karena badira kaje hati. Bali suku bunga latala. Ata miero pada pada ki ata bukole bunga latala. Teko lalo cokot tudang. Tude kajoka. Kasing-kasingan na larina. Na sangi kawa. Hawe bunga latala. Tasangame menyame cukup tomat carama. Be ya tu koto carama maputa ra yewe. Tegi romondo si tumpuna ya hade saya aya kome agaro. Hati-hati kita na toga no sali balat tue. Apa tetto apa ko tiko tori tu juga kita muganggu ki. Oh lolo teme ya terus na teme no. Habis ako. Bo. Pak. Icala lalaki buru. Burane, ko burat teme dena bisa. Bisa ko. Pokoknya lalekmu itu nih. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boy. Aja masa sama bali bola makana nabadir kaje ati ata tomi ya boleh ku bunga latala pada pada ki ata. Tapi bale suba ku bunga latala. Oh buat Allah taala. Na lama de cengale na padira ka ati tanah to ya apa ku tahu. Itu satu. Caja mewada kak. Ini mewadai. Na cerita jaki. Namun apa kok ko na cerita jaki. Tapi bale suku bunga latala. Oh buat Allah taala. Na ada de cale na cerita jaka tanah to iya. Alhamdulillah. Aja mah kada ya toba ko. Bo. Bayangkan ku cerita jangan tahu contoh di Siti. Kayak si Siti kue. Kah? Aja na balai Siti, Imara. Hah? Kata. Aja na balai Imara, Inani. Hah? Baje ni patarui. Boy. Bayangkan ku cerita jangan tahu Hawe ya se kota na rumpu ya ba kota ni tiri sini na lo sane tu tomo cerita jani di mana mare na pa sini na le cerita ada na mana mana ngi kota di cerita jai boleh tapi yolo na mate na ini na tajak ko ana tajak ko ye to man kana takapo ang kana nule tama doon na kibure tapa makana la metan tajak ko bo hoy bo turi basila tu aina masukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas atunangang nalolonga si diewe atano bungala taala na reko sala sidina masolan asi sompungan na gilo bungala taala yare kasi sompungan na badan na rupa tau kaki pada tamal na masige pol toli mapa kamatoga ko mas sampai jadi mawatik ko pol egana onrogan lone yewenni tanga banin nang kabungote tamal na masigi alhamdulillah kanita loe kome maga tapi dega aga sia-sia ya masih dekat mapa mule talo biskui kome soko kome aga kome dega aga sia-sia ang kamana ni apalana tajaki tapi namo maga tinulubu ti soko si bawa bepa si bawa talo si bawa ngoti kwe he tami suruh ka bongoti musibat talomu dega ke bunana pa de masampaja to di goro ni bongoti musibat talomu ko suruga oh di siti takot tu dato iko ya bo itu Makasih makanya nabita. Kalau mi ajar nabita. Akhirnya nabita. Kulo ko malampe sungamu. Pakasinya si sompungamu banamu rupa tahu.
Tere ya semalam pesunga, tania makan narate 90 tahun, 100 tahun. Buru di buku-buku ewe. Mate ni, na bora mate-mateta, buru buku-buku ewe. Na baca tu na rape dece kitabe. Maka dia mana tu yanu kesi-kesi na mana tu kesi riono. Oh majaya ampe na to mate. Katone ana apo majato ampe tabakan nene na mo bari oro mapa ko tu. Jamana. Itai padahal buru ni buku-buku ewe. Loi malomo dale, pakasinga susumpunga mo wada merupa tahu. Padangkangnya dia nawat di kumah darah ko pangalie. Anak nabi cutoli joka mengali tu tal 500 malolesu. Kebetulan ifa balut na to como. Den le toli tokong manno kosi. To na nasang anak itu di malolesu malolesu. Olo si semak balancan ni. Sabara ko. Pada mata ya di panitia masjid pengurus masjid dan jamaah tidak boleh kasar sama anak-anak. Aja maka daya, kalingay. Pacarama tanam apa dari motor. Ya. Nah, sekakak apa saja. Jamayan. Ayo, apakah memang mete itu? Desa na jauh kemabere jama, ya merna taja maka deka si matu niga si matu anak-anak lari, ya selu bapi, ya selu barempe. Dena wadi. Samanda nabita ya rawat wewe angka nara badui na teme di dina masigie macai jamaah kena jamaah gasai na teme di dina masigie maka na nabita aja mugasai matengangi teme mugasai na lari na tala temena de bur ko nyama jamaah mape baci cuma agaro kalau nabita maperengarang to sini tapolomi igan rusu satu nang kanana maka nama tengah engkang etata nama cenegana masigi ondur lepa masam pajang. Alhamdulillah. Deto sombong. Deto betul nang kaya urun tu anak nama tengangi rokok buima na jok kecengari buima aku bego. Denang ka. Padahal aku itu ke Simondri tenam atau tu. Makanya siapa yang menyayangi dia akan disayangi. Acara sampai nabita. Ibu di. Padi ridi makun raya. Acara sampai nabita. Ya. Kok janda tahu aja tuh melele. Jangan. Itu janda Toto. Tanya ya tungka. Betul tidak? Itu bayangkan iko suruga. Matu ko suruga. Si cewek kan nabita si bawa janda-janda. Si bawa. Betul Janda-janda yang mana dulu? Janda yang soleha. Bukan janda yang madendeng alias mahfirang. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibu janda yang soleh. Si cewek kemana roh? Tapi dia cina wadi celera makan mahfirang. Aku tak ubah nih. Atau ada amalannya yang apa dari sini. Kamu tuh siwat tuh. Makanya dia udah ditulis celah pada taruh tahu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya ridi makun rei taceri amper bere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ridi makun rei ya laki spesial. Agar apa bata begau tamani suruga. Tabalingan aya baku tanakwe. Kota bari baku tanakwe pai suku tabali suku insyaallah. Talolongan ya sengan nyamanya kolino lebih-lebih sonir bunga latala dan yang mabela toni boleh reseng acara calangan. Masam pajali mawatu moke. Selamat nih Sidi. Tapos ang maula Ramadan. Teki alhamdulillah. Tajagay mo le tabo le burnelenge. Tajagay mo ga le tabo le burnelenge. Alhamdulillah selamat nih. Ya mana si dia mapatan tu. Bu, yang kalinya bu, ya mana si dia mapatan tu. Deto kanang kamu bali-bali wilakaimu. Demu jaji salama. Bu, tapi deto na disalakai itu makun renan na Tapole bosiewe na reko tamaralungi. Tamajalo si demakun reko demeburangi masalah. Makanya seorang suami aceri ampe nabita. Penyayang. Mabesa. Pakatau tu burane kobi makun relenge mabesa. Tapi koko benena liwar rekat na dona sekek na. Manye. Ang kanam itu di munaboji ko tawe.
Mawatamu itu na boji ko tawe. Boleh malah salah samu tega ko lalo tanda lesu ko magali bopo ko benebo. Iko laka mau bunga. Betul? Betul tidak? Alhamdulillah. Napi raja jingan na nabita, dia pernah tama kalau pengumuman na asan na nabita. Terakhir, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakasingin lalu si sompungan pada tarupa tahu aja kasih salah-salah. Karo alena deba lah bacok deba. Olonus tas itu. Yolonan kelingai. Tanan dulu, tanan semua. Semoga ini tidak terulang. Pura kayebe he. Yo ka macarama. Apa kue? Mereka telo kue. Namo talon ustaz nalo tema na to. Mana katalo talo mulo tengi. Na manasan yang kataroki ko yolo makada pencerama. Para titalo na macarama yaro. Aja na mulo tengi. Tapi ustaz, marelaw ka makukwewe. Aja no malanga, aja na talanga doko-doko ustaz. Pamapasitar rumah kasi, aja na ga talanga. Talanya na pesantrennya. Ya boleh kalau ada ti malanga, pancaji di bani bangal mo tu bensin. Nabi baik ufau. Ebo. Terakhir, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati toma perintahmu. Karolena Bapak Andi Wawang Indrawang, saya paham betul beliau itu orang baik. Maka manangka Dewa Sijing, Dewa Sisang, tapi magi nang ketoko capa na kampungnya telefoni ka boleh sengkang beberapa bulan yang lalu kalau saya tidak salah. Nah telepon nggak, macene siapa nomor HP ku? Ternyata disuruh ko Bapak Haji Rusdi Mase Upatarui. Alhamdulillah alena Pandi Wawang natalibongi ka irwat kebetulan waktu itu engka carana Bapak Haji Rusdi Mase waktu itu akhirnya saya hadir di Kabupaten Pindrang. Iya rawat tuwe hadirku ke Kabupaten Pindrang. Alena ro bapa mantan Bupati ta. Nalanga motor ro. Jadi waktu itu motor ro nalanga Pak. Iya, wasa mato kada ka mabong-bong ngaro ka pa. Mabong-bong ngaro ka ni gaje ta palo balaki je motor maga. Aga ka je jiang. Tapa mo bay kwatiko. Kada ka kuat di gajan wala motor Kene manan ka? Kawat di kamu wala di bawah nih. Ini orang mantan bupati ta hebat nah. Di situ saya bisa nilai. Oh, dia gak ada dana tanpa makan bawang. Oh ya, nagorey ajudan na. Tama ko nasang. Walang duit 20. Kasi memang na. Nah kalau saya tidak salah saya lihat itu motor-motor baru. Harga-harga hampir 20 Allah. Tuda ko si dapeku. Giling ipa mapadanga. Maka nasang oto agame mo macinay. Di maka ka Honda Beriomi ka apa mo ngaji. Padang. Nasa bansa siya memang anun na. Bansa siya memang DP na makadaka. Ada wisang kasi mata po ba manakadaka. Nule maringa-ringan ni kawa mo ngaji ko 40 juta. Den abali tapan ogaresi ajudan na kaparo keluarga naga.
Tama ko nasa tambah 20. Ito selan na. 40. Ako sana pong Allah Ta'ala. Nacangi pao. Aja mo po nasa. Nacangi pao. Magamanihana ba gambusu. Yan na to barakana. Kung kato ba gambusu. Yan ako tumapigaw. Iya ba gambusu Kang alena magambusu ya waktu itu. Naita kalau rewa goreng. Sebelum pulang Pak Ustaz diminta untuk menyumbangkan sebuah lagu. Pak biasa kan naita makelong. Jadi makanya mengaji Rusdi. Kau biasa mu jama Ustaz. Endreni mau si semua. Tapi kau desisa nang kamu jamai aja galona. Tama kadang katikulalang. Oh, babahala ada ya kau gamai. Apa menurut informasi yang saya dengar yang saya dapatkan, angka si di waktu nang kujoka ko daerah Wonomulyo, maka lalu yang Kabupaten Sidrap itu yang kelompoknya apa namanya? Yang 40 hari itu ya. Kayak alhamdulillah. Denang kau napa naruh siruntuk karo? Jadi agak kejadian. Menreku ko tanggai dena ule perengi polei laleng. Maka saya kan Pak dibesarkan di Pantiasuhan. Waktu itu masih janda ibu kami waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah sudah rujuk kembali. Kurang lebih 10 tahun. Agak kejadian, wah mau bamana wengaramane waktu tak ko Pantiasuhan kasih idi ko maga dan lain sebagainya. Agak kejadian. Tak ada ulah perang jadi ufau sisang ni. Ufawi. Magamani hana tapa pendre si femang. Natambahi si gesio. 10 juta jadi 50 juta ye manan. Bayangkan Pak, mamotor mapule singkang, biasana tak campa mi wala boleh pinrang lo sengkang. Dewi sama kada telu jaka vala bi wala latu sengkang madunu we mataku mamotoro. Iya ya ro di utar corona bagasi. Maka de meto kasi pandi wawa ikawal kiga kada ka ajana. Aba ko mukawal sikat na kenama si potongan pajak. Tapi beliau den apa koralena. Den apa koro? Alhamdulillah. Jadi aku kan manca maka sana. Mapikiri yarwat tewe. Tapa mu pakatiku wa makangelo. Ovuang. Matangan apa aku mau pa panggungnya. Wa markangelo. Welo mesa ko bungalatal. Ovuang. Mamagi-magi kasi na. Iya ule to pakai pada aku rupa tau pada je. Tanah bodoh tuh. Sinangi balik. Ya ridi to si drap pada malu mana dan letak. Tanah bodoh tuh. Pada napa selama mana kipong Allah Ta'ala ini to si drap to pinrang to Sulawesi Selatan to Sukuru angka to angka nama elo namoniro angka benecai. Alhamdulillah. Tanah bodoh mana kasalena ro apa haji rusni masa bersama keluarga. Ya langnya di singa kupung Allah Ta'ala. To liya langi amanah kupung Allah Ta'ala. Sarak pamang si nawadi to limancaji to maparenta nawakili ki nawadingi nancaji kampo Sulawesi Selatan balda tun toyi batu warabung gafur. Terutama ini ko Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang. Amin ya rabbal alamin. Jadi melo terima kasih lada Kak Walena pandi wawar kesina. Beliau itu orang baik. Jadi angkero terpilih memang ajak tak caritai tema parentata. Kong kata caca ampena ada peki joka ki empat mata. Tapadangi. Dia itu na tersinggung. Maka dau caca je koma pako ye. Angka bela telori ada peki. Maka nama pako je welori. Apa ya sangat tema parenta. Ya nari tu toma tua kampota. Ya ridi tori parentewe. Anaki berarti anak berhak minta sama orang tua. Betul tidak? Komajai lalammu. Padangan di bawang. Di bawang. Ada jalan tani. Ada cegi. Aro. Padangi. Dia tololongan rasking. Ada peki. Di bawang. Rasking. Ada peki. Ada peki. Beliau itu. Alhamdulillah. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadang pengingat kong kadaku tak salah. Terima kasih kepada Lena Ustazku, Ustaz Sudarmang Dauleng. Terima kasih banyak. Kowita video na, pana ruita selina. Kowita foto video na. Tumatua. Ya.
Tapi sisa nawi taslin na anak SMA. Awe. Mondra masiri-siri kasadi. Paya pada na lato-lato. Jam malena anak SMA. Pasama to kada kana pija ka fa anak alia ka fa nge. Utang-atang malolola ada. Alhamdulillah. Kesina na rokong kabene jadi toli awe muda ustase. Ya po ya deva kagak awe tua. Promosi cedek. Terima kasih. Tadang pamika kok kada ku tapasala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.